u novi klip. Danas ćemo igrati Boom Beach, ali igrat ćemo na slabijem akauntu. Napadat ćemo terora. Danas sam izbacio prvi klip na kanalu, napadao sam na jačom akauntu. Malo ćemo čistiti mapu i tako. Ajde malo kolektujemo ovaj. Da vidimo što smo dobili sranje, ovdje dobro. Ovako, nešto da upgradeamo i da bacimo ovo. Vidimo što se dešava na mapi. Da pokupimo malo ove dijamante. Opa, imamo još jedan. Da, ovo je mnogo dobro kad dođete do glavne 18. Možete da uništavate ove, kako se zovu, NPC baze. Što je dobro, ali u neku, ali mislim, dobro je, ali nekad, na primjer, ako napadnete tu fazu, dobijete kristal fazona. Kad ovako uništite, dobijete samo jedan fragment. To je vaš saranje, ali dobro, nikad se ne zna. Idemo da boostamo tako, da napadamo terora. Možda uspijemo i njega da na ovom slabijem akauntu da srušimo. Boostamo energiju. Sam boostao 5 statue, mislim da. Ovdje da vidimo da ću nešto da stavim. Stavit ću jedan hotpot level 1. Kod tradera nema ništa. Možemo krenuti na terora, ajmo. Vidimo, ovo ćemo kao i uvek prvih par stage-ova, naravno bacamo energiju. Vidjet ću sutra, možda ću da snimim Arena of Valor. To je neka igrica fazona slična kao LOL i to. Vidjet ću, možda ću da je snimam. Da, danas je bio posljednji dan za one super variore. I otišli su, nema ih više, a baš su bili jaki. Idemo dalje. Idemo na trojku. Ja na ovom akauntu koristim tankove i ove doktore, što su, mislim, oni su baš u dope. Da idemo da ćemo moći ovdje. Neću da bacam, zato što ne verujem da ćemo uspjeti. Zato ću baciti tankove. Da vidimo što još možemo. Ovako. I to je to, sad samo da pustimo tankove da odrade svoj posao. Ovo je tek su prvi par stage-ova, ovo je lagano već. Da vidimo, bacit ćemo sve nekomodno. To je to. Tankovi su mnogo korisni, zato što, na primjer, kasnije kad dođete u, na primjer, max level, imate maksovane tankove, tada možete da srušite fazan bilo šta god hoćete. Možete i da koristite variore, oni su veoma dobri. Pogotovo sad, zato što je došao ovaj tribe, warrior damage. Morate da budete HQ 18 da bi unlockovali tribe. Idemo na ovdje ćemo ovako uništiti ovaj damage. Davno sporteš da sam promaš. Nema veze. Ovdje ću ovako, ne bi smarali. Ne, opet, brate, da ovdje realno koliko imate HP-a.
Dobro, samo da tenkovi ne od ovamo lijevo u range kod boom canona, mislim da neće. Da neće. Jedino ovaj sniper sada će da gađa, ali neće to praviti nikakav problem zato što imamo doktore. Možemo da bacimo ovako za svaki slučaj. Da nas ništa ne smara. I bacimo šok ovako da malo ove kritresi uzmu neki damage. Da urade. I da, izvinite za prošli klip, kada sam snimio Clash Royale, nešto došlo do neke greške, nisam uspio da izradim ceo klip, ali lala, nema veze. Trajao je 10 minuta i bilo je još jedno 34 sekundi. Sad znate da je bila neka greška. Ajmo na... Nadam se da će biti malo teža. No dobro, ovdje su uglavnom machine gunovi. Bacit ćemo šok za svaki slučaj. Nadam se da mi doktori neće umreti, neće. I sad uglavnom samo tenkovi pustim da čiste. Zato što su uglavnom ovdje machine gunovi i flame tower. Neće praviti nikakav problem. Samo ih stavimo ovdje i to je to, jedino ovaj sniper ne, jedino moj cannon ovdje. Ovo njega ću da uništim lagano. Jedino ovaj rocket launcher možda bude uništio ove doce. Mislim da neće, tu će doći u range. Da. Idemo da uništimo ovaj cannon. Uništimo malo ove mine. I da mislim da to stavim, fleramo ih ovdje. I možemo da ovako bacimo malo energije. I to je to lagano. Nadam se da ćemo uspjeti bar šesticu da skinemo, zašto nekad onaj teror veći je lakši za tenkove, zato što na ovom kad je manji ovaj Island, tu su defovi mnogo bliži plaži i onda kad zabaci tenkovi svi gađaju i malo je zeznuto, ali opet nekad i može da se sruši. Sad ćemo da vidimo kakva je situacija ovdje. Ovdje ćemo doći s desne strane. Ovako uništit ćemo ovaj shock launcher i ovaj ovdje. I bacit ćemo tenkove. I nadam se da niko nije umro. Možda doktora. Nadam se da neće. Imamo jedini problem ovdje ovaj boom cannon. Nadam se da nema puno HP-a. Možda jedna, možda dve. Ipak dve. Ovdje uglavnom imamo machine gunove, sniper tower i ta sranja, neće to biti neki veliki problem. Ovako ćemo baciti jedan šok. Čisto onako. Idemo da ih povučemo ovdje nazad. A sedmicu ne vjerujem da ćemo uspjeti. Što je baš teško. Ali nikad se ne zna, možda i uspijemo. Ovdje ćemo da dropamo jedan šok. Bacit ćemo jedan hack. Kako se zove, universal remote. I možemo
Čekaj da pustim još ove tenkove da počiste snajpere da ne bi ropali. Nadam se da niko nije umro, nije. Ovako bacit ćemo jedan šok. I možemo već staviti ovdje tenkove da rokaju glavnu. I mislim da je to to. Bacit ćemo ovdje jedan heal za svaki slučaj, ako slučajno ovaj rocket launcher djeluje neki damage. I mislim da je to to, da rušimo ovo lagano. Da, to je to. GG, easy peasy. Opa, dobili smo jedan kristal, ekstra. Evo šta se dešava ovdje, aha, tu sam već stavio jedan. Okej. Idemo na sedmicu kako je. Sedmicu. Ne možemo. Što su baš, imaju baš dosta HP-a. Da im da će bar 3 baraža uspjeti bar nešto skinu. Da vidimo. Mislim da nećemo. Da, vjerojatno da neću napadati. A u nekim slučajevima nekad i uspijem sedmicu. Sad je malo teža. I to je to što se tiče ovog videa, mislim da je to. Snimio sam malo napade na terora. I mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Like, share i subscribe i vidimo se u nekom narednom klipu. Peace.